ولست بوستر عمري. يشكر الذي خلق الازواج كلها مما تنفع النفس الوضيعه نزق منه النار في ظلام مظلم والشمس تجري مستقرا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر نفس شيء وهذه كان لا توعدون إسرائيل بما كنتم تكفرون فلا يحزنك قولهم أن نعلم ويكفرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما قدر شرح خلقه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة صدق الله العظيم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى جماعة القادر بحرمة سيد المرسلين بحرمة سورة طه وياسين الفاتحة. جاءت خازم قوم سعدا وهبه هنكي آنية وي يعني هنكي تشتي قوم سلوي ده درباز بيد مجادلة ده دوي محله ده أزليك وقت زمان زور زحمتي ده هنكي خاصلة واشتغالي ويات خازم قو شورا ببجم شهيد عبد الله رحمه خدا له به ولي وزاقتن دبي مال خاله مش يعني دبيجن خاله يعني جرا خدای تعالی جهیب که جنت الفردوس حقیقتا تاید دبیجه انسان کی گو وقتی گو شهید ببه پیشه شهید ببه 40 روزه özellikle دبیجه دبی اف انسان خاصلت ویده حرکت ویده رابطه ویده عمل ویده değişiklik çedbe değişiklik bal İslam ve bal Xuda ve Resulü Xuda ve çoğun çedbe yani hatta şeyde duve sürece de yani vaki be خوش جنت را حاضر دکه شهادت را حاضر دکه جا حقیقتا شهید عبدالله جی یعنی افتشته گو اد بشم بیزاتی الشخصیت ایده از خو مشاهده کردم مدید یعنی افتشته هنی مثلا جا شفیه که اتکارم مثلا مسئله کی کوی گو شفیه دیره چاق حاضر کری چاق خدای تعالی شهادت کی نصیبه وی خاصلتی که یاد خازم بلاف بگم هم پایلاشمیش بگم هر دوره وقتی گوش پیشیا شهید به هفتی که د جزیره ده basın açıklaması geçebi. Yani Hüdapar'e basın açıklaması geçekirin jibugo evyego tavjin dine xude hakaret el dine xude etken özellikle hakaret el pirak etken eştere bejim piraka oli küçümsemişken keçetken hakaret el dine xude u pirak etken evyen hani vi havayı gerki bölgemede hatıkeren atıştı hani. Ece şehit Abdullah ji في خصوصي هنا ده وقت باصن أشغل مسيا جو أم على هي فات اشتاد بكن البر حضور جامسية الجزيرة أجي نقاهات بهم جزيرة أو باقي دوسي هيفهم بأساتيم أزغى بيزاتي بهم شهادة بتشتى أجدر ودات من يرجولا باصن أشغل مسيا أجي بعضهم باصن أشغل مسيا أزو رحمة لي شهيد محمد شريف هفربي أمش دكان هاي ما بعضهم أخوة جاند باصن أشغل مسيا خلاص نكري نقدس بيتك مبتشافي خدي شهيد عبد الله كوبالي دست بدست قولي برتابي سر كوبالي خو وبدست راسي جوري ترياقه بلند كربي حتى باصن açıklaması خلاص بي او في شكلي دست خو هيج نداني عردم از مبتشافي خو تشتاني ديد يعني ولي دست sürekli بلند بي و سر كوبالي خو وياش خو عمل شيء سبيش حفتي بياني بشتي باصن açıklaması خلاص بي از هاتم محله شبيشاوي demek az gama محله جامعه سيده ملازكي شيخ زكي شهيد شيخ زكي الدرجة جامعة ده من نريد ديسا كوبالي ديسا جو عاليفته مولي لفكي مقا خالي عبد الله قو كلام كغارزي مقا خالي عبد الله والله مقا تشهادة حق كريا مقا مديد قو تتريقو هيج نداني عرده تسيرك اللي بياشق ولي يساق ولي المنري كني خده سر شهادة كني قو غارزي ما تصندقي قو قيسران يامنه قو والله إن شاء الله صراع وكريم منها أزع أول الشيء حفتك سر أنا شو خدت على شهادتك النصيبي
Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 27 Aralık. Biliyorsunuz 27 Aralık 2014 tarihinde Cizre'deki mümin, Müslüman insanlara karşı bir saldırı tertiplendi. Bu tertip karanlık odaklarca, bölgeden nemalanmak isteyen dış güçlerce tertiplenmiş bir programdı ve komple Müslüman bir kesimi imha etme saldırısıydı. Bu saldırı esnasında 65 yaşında Cizre ilçe teşkilatımızdan Abdullah Deniz amcamızın şehadetiyle sonuçlandı. Bölge kaosa sürüklenmek istedi. Abdullah amca gibi dindar insanların yok edilmesi planlandı. Biz bu vesileyle Abdullah amcayı anmak için, Abdullah Deniz amcamızı anmak için bugün mezarı başında Kur'an okuduk, dua ettik. Kendisi minnetle yad etmek için burada toplandık. Rabbim şehadetini kabul etsin. Allah ondan razı olsun. Biz onun Müslüman oluşuna, dindarlığına, Allah için çalıştığına şahidiz. Rabbim onun gittiği yolda bize de ayaklarımızı sabit kılsın.